Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Raiko min iloba ilo ila diaspora africaine. Voilà, mi arta kadi ko jeudi lundi 2 juin 2025. Voilà, mi hewtinama do audio mo sœur Aminata Bari wadi. Haray mi falanoka arde do den jabondira e makko. Mais hande non mi taw ko mami jaabo parce que imbe buyi mi nanay no wowla be ronku famude o ziris jomede wontirdo Canada do wiyetedo Aminata Bari min tigi yewtereji buyi mi nani sakkitoru nga hadi lawnu mi famali kono mi burti famude hande lagine fof no andi Mamadi Doumbouya e CNRD on be woni gollidude ben be fof hibe deddi lagine fof ibe habbiti be jiiɓay sariya leydi ndin be jiiɓa sariya kamɓe tigi mo ɓe waɗi on ɓe haɓɓiti ɓe ƴettay fenande ɓe watta goonga lagine fof aduna allah fof no suti hay jeeyaɓe Cameroun jeeyaɓe Afrique on ino defandude guinéyemɓe ɓen guinéyen jon tigi tigi jannguɗo wonɗo juriste sifa wonta ko kanko sœur Aminata Bari kamɓe alamo ɓe jokka sina leader ɓe politique ɓe alamo be darano sina sifa Ousmane Gawale fi hondum fi tun jibugol parce que laabi post wonde ma sœur Aminata Bari ko jibugol woni oɗo non live jonnanelammo ha naɓanelammo ha hendomo parce que min min daari mi tawi c'est à dire hina fi yo laamu heɓo ɓe woni kamɓe ina fi yo démocratie heɓo lagine ɓe woni kamɓe ko fi yo jiiɓe quoi ko fi wata moƴƴo par ce que mi anda ko en hombo ɓe jogani selludalen donc ɗum ɗon noon ɓe ronku fi muɗum kamɓe c'est à dire selludalen hiɓe jokki tun selludalen sina ɗum hande no woodi ko yewte hara na sifa ɗi yewtereji ɗo no woodi ko mapini guiné jon hara na sifa ɗi yewtereji ɗi sœur Aminata Bari yewti ɗo miɗo waɗande en ɗo jentito ɗen parce que haray no woodi buy nanuɓe mais no woodi buyɓe nanali himɓe ɓen anda ko honɗum waɗi simi ari ɗo miɗo jabademo donc jentitoɗen ɗo kon ka mouvement numéro 1 ɗo ɗen pour la démocratie on salminama on landama sittanala yo Allah tawanono ɓe mon ɓen fof ɗon e jangamo sinama dole to sengo kamontu voilà c'est que nanen haari yaade no e position kami wawatano ɗum yewtude quoi voilà hihin on landi kala yimi firangon bindi an ɗin komi windi ɗum dow batte o audio inu ɗon si tawi famodiraka hakkude Ousmane Gawal e Alhaji Sellu vraiment haray moƴƴana parti on bon wonde makko intellectuel ɓe ɓen woni bonnude parti on non bon commentaire an on noon komi windi kon e hoore ɗum ɗon mini attention ma woli tanen gonga holliten ko responsabilité ji ɗi responsabilité mo kala min ɗo e nder komi humpiti kon komi suivi kon komi yii kon ko woni kon ley mi andana fi mum kono woni kon public Ousmane Gawal kanko ɗo o inni o wooli o holli laawol e ɓaawo laawol ko oppré jooɗo taggol e Alhaji Sellu fi famodirgol o yahi han o wi'i kanko si tawi ko noon ɓe faalira mo wawi immade o yaha ha Sénégal o yiideya e maɓɓe ɓe yewta ɓe famodira voilà mi haaɗa ɗo taw haray sœur Aminata Bari miɗo faala ya landito Ousmane Gawal ma si tawiɗa andi ko honde tuma Ousmane Gawal inni no faala yewde han Sénégal si tawi Alhaji Sellu jaɓi o jooɗoda e maɓɓe ɗum ɗon si waɗi haray ko ɗe balɗe ɗo waɗi Ousmane Gawal min miɗo tawa e hiiduɓe makko physiquement ɗum koko fuɗɗi tun argol ɗo fi serag makko ñande mi tawnomo ko hôtel wonnoɓe ɗon ɓen fof ko seede komi inni Ousmane Ousou Falima yeeso yahoɓe 12 no dari mi inni yo jokku politique makko yo jokku poste de ministre makko o terto Sellu Dalen mi inni si tawi noon mo faala kadi noon artude ko nder parti ton o démissionnay
o wawata wonde ministre guinéen ɓe ɓen wonmo yoɓude par ce que si tawi hawri ko laawol ngol wonɗa wolude fi mum ko ɗum ɗon woni laawol ngol o ala droit wongol ministre jo o jooɗo e jiiɓugol parti politique joni an ko a juriste jo ko a jannguɗo ko ɗum waɗi sa wonde mi weltanto Allah sa ko tawi mi janngali han mi heeɓi ɗi diplôme ji sifa ɗiɗi heɓuɗon par ce que c'est honteux yo taw hara onon ɓe jannguɓe jogii diplôme ji yehi ha inni ko juriste ala ko conseiller communauté mum on ala ko conseiller citoyen ɓe ɓe mum ɓen sina ƴettugol ƴettoɓe coofe lootira wecce ko ɗum ƴettoton ukkon e yimɓe ɓe est ce que vous pensez que onon est ce que hiɗon miijitade min miɗo tawa e fewtuɓe Ousmane Gawal vis-à-vis innimo yo terto sellu si tawi kadi ko parti on o faala intégrude yo yaw o démissionna taw mais o wonata ministre jo guinéɓe ɓen no yoɓudemo o fuutenno yimɓe ɓen an a wawatamo haalande wondema wala droit waɗugol ko woni wadde ɗo ko o leyɗa inna wondema ko ma sellu dalen joni ɓay o jooɗike hango daari o tawi konko eɓɓi ɗon kon fof min sali min inni ɗum kasata o wawata aybinde sellu fewndo ɗo ɗe ni plainte mo wonne préparde ɗo on ko ɓe woni préparde paris ɗo kon france ɗo kon e sa famille hino woodi ko wowle harana wigol wondema Ousmane Gawal no inni kañum no wakkili yewgol jooɗoɗa e sellu dalen kamɓe hiɓe préparude fi jiibugol sellu dalen kanko e Mamadi Doumbouya ko ɓe waɗi kon fof mouvement de serag maɓɓe on ko ɓe jiiɓi kon fof an a ala fus ko waɗa sina jooɗagol inna wondema sellu négocié Alpha Condé négocié e Dadis Camara ko fi honɗugo wata négociude e Ousou Falima conteste ji ɗi nagoti fes kono ɗum ɗo mi yaroye yeeso seeɗa mais ɗo d'abord mi falama andinde Ousou Falima ko innilan ɓay mi yeeti komo min mi wonanaymo pon hakkude makko e min mi yeeti ɗum Ousou Falima yeeso darinoɓe ɗon ɓe min mi wonante pon o fi hakkunde moɗon onon o innilan wo kanko ko hombo si tawi hana kanko ko hombo simo jiccanoyomo wo sellu ko hombo simo jiccanoyomo ko ɗum o jaabila joni noon an a inni wondema Ousou Falima inni no woni pré yewgol han Sénégal hiide e makko andi gon mi walma andinde yeetomo hina kanko tun nela Mamadi Doumbouya ino andi ko eɓɓi ko laatotako imo andi Ousou Falima kañum tigi andi ko eɓɓi ko laattako joni noon nelomo on nelimo yoɓe waɗu waɗete ɗin fof ɓe hiida e selludale hina kanko Ousou Falima tun nela ɗum ko information min ma jonnude ko kala wawɗo hiidude e sellu kala wawɗo famodirde e sellu koyo etono sellu famodire ko ɗon Mamadi Doumbouya fewndi sa anda mi andine si tawi Doumbouya nelali Ousou fi yo famodir e sellu andi ko honɗum o innino sellu o sellu ko hombo kanko simo yaha imo jiccanoyomo ko hombo kanko simo yahamo ɗumannomo kanko ko hombo simo yaha hiidoygol e sellu min komi yewti Ousou Falima on tumati ko ɗum o yewtila kono hande conteste ji ɗin changi si tawi an a inni wondema min mi nanaligoy taw mais si tawi an a innilan wondema Ousou Falima inni yaha yiida e sellu mi andinima hina kanko tun nela woodi kadi nelaɓe ko sellu non woni yewtidata e maɓɓe sellu o yewtidata e maɓɓe si tawi an ko wiiɗa si tawi o yewtidaka moƴƴata andu wondema men andinta wondema ɓe jeeya men ɓe jeeya parti on ɓe ala autorisation tawegol ɓe tawetake hay Mamadi Doumbouya sino faala yawde ton min newnanama o natata mais an ko a juriste jo pourquoi si tawi ko fi hoore saria wonɗa wolde an tigui ɗa andi saria ala sina ɗum Ousou Falima no wawi daranogol parti on en tant que ministre démissionnali koye hoore saria hombo wonɗa yewtude ina wiide ko a juriste sariyaji ɗi fof no jiiɓa joni an hiɗa yewtirde continue yewtere makko nde par ce que sina ɗum on famata. Le vocabulaire, le français, 7e année. Non, non. Mi sikki ɗum ɗon on en fof woni yii ɗum ɗon kono ko kan alhaji en on wi'i no
jamais ɗum ɗon waɗata gasata marsata voilà fewnon donc fewnon si tawi noon jokkirama noon on andi haray sa ba bon min ƴettata coofe men lootira wecce min watta ɗum koni acce famodiron onon wonɓe ɓen ka parti gere deɗɗin fof fii yo ɓeeɗo yoɓe famodir voilà kan alhaji en o vraiment min tigi o mi ala famude par ce que alhaji sellu ɓe wawi immade yaha yiidoya e Dadis Camara criminel contre l'humanité wona mi wi'i ko sariya on wi'i o reconnaissama coupable waɗugol crime contre l'humanité fami batte ko waɗi kon 28 septembre alhaji sellu wawi immade ya yiidoya e on ɗon ka wonno toon fii yoɓe famodir fii honɗum sabu honɗum ɓe wi'i sabu parti on par ce que kamɓe façon no ɓe yirirno noon no moƴƴanno parti maɓɓe on UFDG Alpha Condé kode laabi jelu alhaji sellu jooɗodi e Alpha Condé fii famodirgol e Alpha Condé hanka sakkitoro ɓe waɗi Alpha Condé partenaire maɓɓe e fii combatugol Doumbouya Alpha Condé warɗo plus de 700 de ses militants kono ɓe holliti hen ko sabu honɗum ɓe waɗiri ɗum ko fii parti on par ce que kam façon no ɓe yiriri noon no moƴƴani parti UFDG on n'est ce pas joni noon ko holno woni ni ɓe wawata jooɗota e Ousmane Gawal golluɗo ka nder parti gollanɗo parti on sokanaɗo sabu parti on modi vraiment je comprends pas haranole kadi si ɓe famodirali ko parti on woni voilà abbe kayntoɗen oɗo nde wotere gasa e joni si ɓe famodirali ko parti on woni à risque ça veut dire si tawi ko fii yiidugol e Dadis Camara e Alpha Condé fii sabu parti on hara kamɓe façon no ɓe yiri noon no moƴƴani parti on ɗum ɗon ɓe wawi ɓe wakkilani ɗum ɗon kono jooɗotagol e Ousmane Gawal darangol parti on sabu parti on ɗum ɗon no wona ɓe préfi waɗugol ɗum ɗon musidɓe mais je comprends pas kono yo Allah wallu minen Allah wallay men andi seur Aminata Bari wallahi sa ɗaɓɓi parti politique ma on ma an tigi a wolani men ko parti politique hombo wonduɗa a jokki on parti politique ɗon Allah wallay en parce que mi andinima c'est à dire min mi anda ko façon en hombo jogani ɗon sellu quoi mais min mi ɗo huɗon quoi c'est que laggine no fewndi ko anndanɗa hoore ma ni c'est à dire ko yimɓe ɓe fof no jiɓode hoore mum c'est à dire o lanɗo ɗo ɗen e o ɓeɓe woni e gollidude ɗo ɗen hiɓe feetini jama on onon ala ko waɗon sina joɗagol e critique gol mais kono on tampinay hoore mon woni wallahi on tampinay hoore mon woni vous ne pouvez rien faire on tampinay hoore mon woni parce que on wawata waɗude attends non c'est même pas la peine quoi c'est même pas la peine voilà c'est-à-dire on tampinay hoore mon woni ayi acce hakke hadi j'étais un peu pris là walla ɗaɓɓitude ɗo ɗen goɗɗum awa sœur Aminata Bari conteste ji ɗi wowluɗa ɗo ɗen fi Alpha Condé et fi Dadis Camara ça n'a rien à voir avec ko Ousmane Gawal woni ɗo Dadis Camara a eɓɓidirtamo e Ousmane Gawal Dadis Camara o accuse o ɗum annike o tawama han yimɓe buy warama lagine kono ɗa andi ko yimɓe sifa usu falima o waɗi han Dadis heɓi on probléme moi je te le dis aujourd'hui ko yimɓe wawɓe wano usu falima waɗi han
comment dirais-je dadi sebi on problème do si tawno haranu nasifa ben himbe si nasifa usufali ma en dadi sebatano problème parce que dadi ko neddo keldudo ko neddo fallano do lagine ko moddi mais be ukki moy problème aba ko sifa be sufa usufali ma en be wadi joni non fewndo non ko sellu yewtide makko haysi be haldi wonde mabbe aliyoto e duma hari on tumati o lamaki fewndo kadi ko Alpha Condé yehido den hantawi joni lagine deddama hantawi joni ko ma lagine ginengo fo yitita famodira fino o immora fino o lando immora ko hombo sali wallindirgol fiyo o immo ko sifa modo ko onon tampini sifa modo onon be surtout wiyobe wimiye hihi wibe no jangi non on sonjime non sincèrement vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. Mais diplôme du monde miyali quoi. Miyali nafa mun quoi. Et puis do jodi anda ko parti hombo woni, anda ko côté hombo woni no inni ko netre no jodi tunno uka sobe. C'est pas possible no yetta chofe lotira wecce mais ronka ni on. Terte men tranquillement terte men. No wodi hande ko wole lagine hara nafi sellu. Eno yettude mbuudi lagine din ara étranger occident yoba yimbe bale africain be façon on fo wada mobilisation jo onon do suti dum hay dum on wawata yewtude fimu himbe ne wara ala ko sadi hino wodi nyande fini weti ko yewte lagine hara na fi opposition hande fi opposition do no ka yewtede hande ko fi be deddube en do usufali ma en kadi ko tawti be do kon tawti kadi wano bawuri en fondode no naati e problème ji annanda hore mani ko kala hambe yaltirta e dum do be wawata yaltude mu o leyi don yewta ko annanda hore mani ko nafata leydi din kon fop sabu au moins ko innete awa onon yido jangi don faami yido jogi gandal c'est-à-dire yido wawno sensible orienton himbe ben e ko moƴƴi joni onon yido faala orientude jama mon e fiyo be jettu ciofe be lotira wecce men sali menen meden do me yetoto jama on ko gasata ko fi kala men jogaki diplôme ji jogi don di men menen meden jogi hakkile faamu ko men yewtira société on ko men yewtira jama lagina on fo men yewtira kadi hay kanko ardido on fiyo andu lato tako o usu falimajo mo wonda wiide do yo men jettu men naati ta der to sina dum gasata wallahi billahi a hersida e hoore ma seur Aminata Bari parce que men waɗay congrès amen on kanko wo dumbu yawo e kala mo be faala natata si tawi onon hinayo aduna do wondo menen ko do me woni na lakara de me yahaltaw lakara ko aduna do me woni ko mi inni men waɗay congrès on usu falima ala badge wala autorisation o natata Mamadi Doumbouya sino faala arde o natata min ilo baay hoore am sibe jonna lam badge mi natata haysi ko nene goto selludale ngari o natata anani si tawi hawri ko sariya wonda yarude d'abord yeto usu falima yo démission en tant que ministre mo foutes buru dum neddo wona do yobede yeta do wondema sartigi no signa na kanko inabe wondi ko gouvernement be hay goto ala droit présentagol candidat hay goto ala droit jodi menen parti amen on ko men ƴettu goddo mo ala droit wongol candidat men inna yoni o aro won o tawe e congrès yo men ƴettu wiido président amen o wawi wa turido teddintini ala aduna o fop mo yaali ko aybini selludalen ko men ƴetta wonɗo e préparude plainte wigol wondema président parti on no dooli nies jomum yo men ƴettu on ɗon men naadinamo ko parti yo men udditan on baafe ɗen o ara o yewtida e président o yo président on udditan mo baafe ɗen o ara ɓe négocia fi yo ware ko wande wotere fi yo ɓe taƴimo hornde nde wotere seur Aminata Bari goɗɗo sa añimo tigi tigi on tertomo quoi kono ta yawmo kadi añumo mais tertomo menen waton waɗan men c'est à dire waton mare analyse ji mon politique ɗi gardez ça pour vous gardez ça, ça n'a aucune importance pour nous wallahi ça n'a aucune bila fuɗɗiɗon ɗo yewtugol fi o serag on yi o serag ƴettuɗon ɗo yewtuɗo menen men ƴetti fof men jiiɓi men ƴetti men ferike to
be addido kadi mouvement refondation mi anda reformateur ko kambe men formata si Allah jabi e kado ko kambe men formata parce que Mamadi Doumbouya mo be holori on men habbaymo Mamadi Doumbouya mo be holori on men habbaymo siko fenande vous allez voir je vous l'assure sur mon honneur ko men habbay Mamadi Doumbouya parce que onon c'est-à-dire onon on waday han c'est-à-dire onon waday ha ñaariru hawa parce que c'est-à-dire muusu quoi et puis ko ɓuri muusude konko tawtani ko haala o ka haala komi haalta hara vous êtes là on ala golle sina hollugol en hay mo nani ɗon yewta yewtereji mon ɗin ɗi weela mais mi anda onon kon façon yimɓe hon ɗum quoi mais arrêtez d'emmerder les gens gila 58 han 2025 han hande wimi ye wihi han hande heɓali poste président de la république de Guinée onon hara onon hande ko fewdiɗen ɗo ko sifa Ousou Falima jiiɓuɗo Fouta Diallo fop hande alamo anda Ousou Falima ko jiiɓi Fouta ko Fouta Diallo fop o lanni jiiɓude o naati o ukki mawɓe Fouta fop e probléme Ousou Falima sukaɓe Fouta marnoɓe hakkil fop o jiiɓi hakkille maɓɓe ɗe hande onon hiɗon jooɗi ɗo o leeɗa yaltita o le sa momi seraga ma min ko momi o parti ɗo goto anda kon to wonirɗa dinu utuye ko honto wonɗa ko an ko a honɗum qu'est ce que tu veux honɗum faalaɗa minen min inni minen ko min faala kon fof no andi joni noon no min faalira noon min waɗirta onon no faalira ɗon noon waɗire no faalira ɗon no min terte men si tawi ɗon hiɗi yo Ousou Falima wonu intégré ko parti yo yewtide e makko yetemo yo démissionne taw yo teddin saria on awa saria leydi ndi saria mo ɓe waɗi on yo teddinmo taw yetemo yo jonnitu guinéɓe ɓen poste ministre mo jogui on o teddina jama on o respecta yimɓe ɓen hana onon na on yimɓe onon ko honɗum onon wonɓe jokkude Ousou Falima ɓen fof ko honɗum jokkanton Ousou Falima o yaltali o démissionni taw innemo yo démissionne simo faala artude ko UFDG on tumati men famodiray e makko mais fihi mo jogui poste ministre mo wondi e criminel ɓe joni kanko ko yo impose e amen yaha noon kadi ha gaɗa o daro kadi o inna joni kanko min mi nanali koye taw ko anseur Aminata Bari mi nani no inna Ousou Falima inni yahay hiida e selludalen hay si tawi hawri ko honto de o woni kanko mo wakkili déplace gol o hiida e makko goɗɗo no yalti aduna Allah foppi no inni hino wañude no sokireɗa hara yaltata aduna on yaha daro ɗo inna wondema no faala kañum yewgol hiide ma an hiɗa darade ɗo de anseur Aminata Bari darade Canada a jooɗi Canada ɗon nden da inna joni ko fiyu honɗum an a ronko famude Allah wata Allah famine menen min famino ko ɗum ɗo woni important min famino an on ɓaya famali ha joni Allah wata par ce que no muusi quoi ko honɗo wadde ko no muusi ha feƴƴiti hey ko ɗum addunolan ɗo musidɓe am c'est à dire naɓanelam vidéo ha on hendomo mais à partir de maintenant min mi wino mi jaabotako à partir de maintenant ko faala ɗon wowle on va gonga Ablaye Ba Kindia œil pour œil dent pour dent wallahi parce que foutaise il feƴƴiti quoi ça c'est pas des opinions des analyses politiques ɗum ko foutaise ni ɗum na analyse politique ni onon iɗon wawi analyse politique min mi yaali onon façon politique mon je n'ai pas vu hakkunden Allah politique mon fof ko en ko ɗum waɗi si mi inni onon be guinéyemɓe tigi tigi wallahi son ɗaytali wallahi on perdi parce que ko il faut ɗayto wawno men ɗaytiri noon comme ça vous allez avancer ari façon analyse ji politique analyse ji bidon inna yo goɗɗo faalaɗo hirsude goɗɗo yo mo on udditane bafe ɗen wara o hirsawoya mais sali c'est quoi ça hara yo gacce hakke simi towni tongal on quoi onon famuɓe ɓen non c'est même pas la peine quoi e gontuma si Allah jaaɓi jamme kisi e meɗen ɗo e mi yawde sah mi andintina on ɗo a ɓuuri oɗo hiɗude koto makko a ɓuuri o hidde koto makko a ɓuuri hidde o koto makko Parce que j'ai revendiqué ce qui me revient de droit.